So, na-enjoy man kahapon. Na-enjoy ba ka kahapon? Ayan. So, para po makapag-formal na kita ka sa tuyang activity or product exhibit. Yan, so, let me introduce first our judges po. So, apat po sila, pero yung isa po di makapunta because may sakit po. Yan. So Department Chairperson po siya ng Fisheries. Yeah, so, good morning, ma'am. And next, our judge number 2, Mr. Anthony Dahuya. Yeah, so hello, sir. Good morning. And our third judge po ay si Ma'am Vicenta San Felipe. Kaso po, may sakit po si Ma'am and nagpa-proxy po si Ma'am na Vicenta. Kaso, yung ipa-proxy po, may travel po papuntang Naga. Yun po. So, di po si Ma'am makaka-attend today. And our last judge po is Angelica Bausa, pero si Angelica Bausa po ay CSB President. Pero po dahil sa hectic schedule, di rin po siya makapunta, kaya nag-representative dito. Yan, so yan po ang ating tatlong judges ngayong event. Yan.
origami polvorón. Purple Profiteers sweet potato cheese roll. Again, sa Purple Profiteers po ay sweet potato cheese roll.
And last po is our slow smile. Yan, so thank you po again our three judges and the participants. Yan, so I hope po yan po na mga business or mga proposed products niyo po ay ma-apply nyo and makakontinue nyo pa rin hanggang sa yan po ang maging propose ma-propose nyo po yan ang business in the future. Yan. So before we end this program, I would like, by the